kinong ay tebot menta ngay tenat bawat kabay kali lu biasa hi kabay siya bay tut lu biasa hi ban nganga kwa ban appreciate ya gani ya BPP ban ngakermen scam baki way ki political party lu kin kren kumta ba konong tebot bay wat be ya kepisah nama lebih kwa baju iya keciklah ndot kam mai kren sa kepisah keren jiklah te pikwa kejikela te kababahar ko sti ko tangin pe kabalok kumno kejikela den lay niyo i si saba teng hakapor election i kumba ki ba ki klem kenjing kensu ki klem perkatsu dengan i kan ni kade kabadon kam kabangaru ka message na kalian party PPP appreciate ban nga kermen scam hegini ki election di banwan ki om election ng DC ki election ng MLA ko kinong food be day ban lok kumni what ya kasya si pelak day ban omat pan ki party ni candidate day ban ya say namar bangiyo ni kwa e bijiko aba pikwa jikla kadi ban agreement scam ba kani jikla kanum ong ban ne tang mentah kajing kala kalong man ka election kade ban lok kumni kenang bang ong yupi agam kambu video isi saya kajing kodol jong ka election